masuk tekong sungguh Kosurot ako dinangan takan Porul kinang ikong sarap Kana totoo harong isundihon Haroson dihon No kita malu Yesus kasasari korong moduli Ay soko irag sinunong Kadaan ko to Yesus na sondihon Harong sondihon No kita malu Yesus kasasari korong moduli Ay soko ira sinunong kadako to Yesus na sondihon Ay soko ira sinunong Kaya sanong kaswabon, kumadati din sanan. Puji Tuhan tu kapag yampay ito kakagod. Kaswabon na ba no? Kanaw misisa ito kapod iswang sambayang. Kinarahingan di asundu iswang kadyan sorga. Kung sikaw dat patilambus to kanoy haid. Kapag yampay kagod, mayad sambayang nakaswabon iti. May nehay onway ginawo. Di asiriba gisambot nuno na pahit oray tandahay, agulang patandahay dot kasabon na ba no? Nga tarimon dahay, manahak da dot panimbanan, kagiratan, dot katumbayaan dahay kumadya. Tinasambayang dahay, isang rantuhan Yesus. Amen. Kinsan po mo bersukod o sanong kaswabon, kumadatid ang sanan, kung sikaw kumakinarahingan to ino po agayo kopi tamo doon dahiti nga mamuhoboh tako dondo so ngimpasi tako dondo kanu tako po magindalan dat kapasiyon dat adaw dabay no mamurimon dat paingkurohot berkat kinarahingan paingkuro nagi tudipon dati dat iswang dat tindalanan kapasiyon kaswabon na bay no isaot ay tuluh da panambarasan di kitunih da paguhatan isay pagulunan no tay ko ibora sa padusun na taralo milo nga harati ka mo yun dat priority isay pagulunan dati patilambus ta kapakasarid iswang got kitab Kejadian right ko kinoratuan iti tulun na nakapagulo bayan no po nga sumunsuri takod akuri kadaw moy dot ay mangimulay takod paingkukurohot kinintalangan diti tulun dah iti pamagunan iswang dot Kejadian pasal 1 iti napot pamagunan nga winonsay dot salinay dot ono mo tadaw sayra na po di tadaw katuro nga tadaw kondarangan tumano dapat Kejadian pasal 1 nga iti napot ay tulun nga noray tandat winonsay di tadaw ko onom kusayom tando nga sayra na pod intangan takot Kejadian pasal 2 kakitanay na po nga idi nakatahuri iti tando daw winonsay jadi tuhot na po di dilo nga harinangkud tadaw ko onom gaduduo hilan numanun sayo tay ko nakapagulo pay kusay korikot kagut tadaw ko onom buat kumoin duo amun sayo nagilatando
Nah, irina di Karaja Ruma tokot ti sekira harhit orahian na mo'y pangiwal, mo'y pangilo, milon na dati pohotan dat minian dadtoy la diwinansay ko nakapaguluhit usay. Ang sakira na pa nakapaguli kusay nga harinang kudid tadaw ko anambot kumain dua balas hari bulan amun saya nagitandu ka pengkuro. Ano kamada ko karja rumah. Oke, jadi isuang kejadian pasal 2 ayat kahupadom 5. Ngayon na di kinarahingan ni tulunidi omnesio poyono dahil taman Eden untuk mengusahakan memegompi idit kinayonan idi. Anuay na di kinarahingan da susunod itulun. Ainsanan na po isang ayat 16, ainsanan na po tua-tua dahitid taman iti, nga mila da kayod, ainsanan na po tua dot hitid kinayan iti, nga mila nu da akano na tua daw miyampad, ay sa kantob, ayat kapadam turu, nga ilo na po pohon pangilaan dat osonong arat kada ngay akan na tua daw. Tu sayra na pod may kapangakan nga tatap na apatay ko ka. Intangan na padilot ayat ko podomonom nga harolo boros det kau piguro mo maray tilo oy keeyo kau kau pigisan na ka kau. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi ilan po di borsak kau ilo nga papakitad sangulun na siya. Sekira na po boleh boleh kamu ano pa nga kamun pa nga duo. Pengkurat kita bonong giris isisa ikaw ay goduduo. Kau ko kamu. Nga hitinapod ayat ko podom onom Kejadian 2 ayat 16 nga papakita dat sangulun na siya. Sayra na pa di dat ayat nakaboras kinaringan ti di ayat na podom 8 osanong ko itinapatulun iti nga sangulunan. Papasili aku katun dan panguhup kumadisyo it kapisudong sepadan ikapingam kumadisyo. Jadi papa kita dilihat ayat kepada mualud memang gesangulu ni siya tu kangamod haro koruhang siya hoy ka. Tumanud dapod ay dambokon dat pangimbulayan nga ilo na pagyadi tulo nilo patilambusa ko pala ilo na padi tulo nilo nga ay nanuan di dat tugas tanggung jawab hadit ayat kahapodom 8 may nadi kinarahingan uwan saya mantad tanah insanan dupot tambolog igitay na daud insanan ri kumadi tulun idi det intangan mengintong melihat pengkuro na kuisyo memungaran miagal lagi dit ngaran det tinahak kumamoni kidad ay isang impasi-pasi pengkanon dat is inapandit ngarani dit dupot nga di nga yodi. May na di ditulun anway ngaran dat ay sananit suang talun ngay mentok tambolog ay sananit ay dupot hilok kapuruan nga mentok di siya sendiri ay sinakaruba dot panguhup
di kopi sudong kumadaw. Tapati sangulun de siya gi. Nayai na di ila nampay kukure siya. Baris pa to di binatang ko. Okay, next. Next. Biri yo nom. Oh, iya na po nga. Buayo. Buayo ngaran no ka. Bah, tilambus. Ila nampay kura gi. Nga, nigitan ni pakitanay om hiri numan pungaranay. Patilambus. Oh, gobuk katu dia ngaran. Gobuk katu dia ngaran kematu. I gobuk nga haro pa kago piro-piro. Oh, iya na po nga orangutan lah kah. Nunu bobos sa ngaran dat dupot ta it nugyardi. I araat to orongo dati. Nunu ngaran. Gobuk. O sanong karangan gobuk mo. Nga ay nakangambot o nuunat ngaran da gobuk ko po ngaran da tulun gi. Nunu ini ngaran dat iti dit araat karangan da ko bulukun. O sanong ngaran bulukun. Pungit. Sanong yung yadit ay say arati lang ngaran-ngaran nga eh. Nunu madihit pamungaran dat ay ginuna di siya. Boras patu dusun ko. Nonggiris ko. Nunu. Ipinamungaran. Babi. Tok naik pangkat mo tidi babi. Sayra na po nahi minamungaran. Ay so na pati sa no kita siya dat miagal daw. Suway na apatogakod. Suway na haratiki. Suway na haratalad. Nga ay so miagal di siya. Tok iya tino po di pangkuro ditid ay so di miagal doho ka. Kau kita kinarengan ay asanong ko sanggulunan ni siya ka. Okay. Jadi iri na di may na di won saya itit sanggulunat tando. Dit kopi ngam di kopi sudong sebagai sangguluna kusay. Jadi puji Tuhan tu ogumuot tongondu dahiti. Ogumu kongonduan gi. Kangam ngai ilo pili-pili lansat. Muntakit dit ay milo. Kamun kuno po milo nga ibujang lah. Ibujang. Tay ko ibalik bujang. Kamun po nga pili-pili lansat. Kopi sudong. Kada pemilih dit ay kopi sudong. Jadi itinopo dit tandu perempuan nga neray tanda penulong. Apangkat pemaditi kusay itu kotua. Pinupatangan dun penulong. Penulong at pinamungaran. Yung manguhok. Nga ngon na po imulay ka ba? Ay, itinagitangan doon barabis. Nga, kadi manumpalid. Irin, nagigya kakuhaan dit barabis tangan do to. Panulong giya ka. Nga, inunuhot. Ay, koin kokoton, jabatan potoy ko persatuan. Doho na po karamayan na tugas. Sekirad onuan na tugas. Aku orohyan na ketua. Orohyan ko na po nga penulong. Nakuroh. Simbayan penulong. Miagal ko maswarat. Maswarat sa lagid hinahit pengerusi. Alantiki penulong. Kecuali apa hinahit pengerusi. Hinagi penulong at ambil alih. Mantad ka ginumuan na tugas nga iti na penulong.
panulong ya simbayan no mo. Ketua kelas hila sikul sakirana pod iya ketua kelas hari penulong nu. Ako po hino berfungsi bertugas sagi penulong itino padi mikaruhangom isayo ketua. Sekira ku saya ketua ipanulongat asaru da momon say tugas ngono padadi anu prinsip padan sikul. Apa hini ketua berfungsi nigi panulong. Komon komon pa nga nunuh na padadi kanunuan id walay nga ketua. Ako po hinom ini gidadi panulong mogonsok ketua. Memupuk kain ketua mongingimuhaw ketua. Nuno na pa nga ketua. Ako po hinom ini gidadi panulong. Iya di madadi rit it sekira ngoyon it ihirid isangin ihirid sikulan Wah, iya di napakatum dia iya napakatu ketua kando manggi sawah nga man no padagan na ratian no pangarani la panulong ila nga manguhop na dagala mo manguhop. Ngon dati ratia ila kamayan da ketua nga papakito dat papajalan na tugas sebagai ketua. Iya di budagari bo. Kani di ko ketua kano pohom mengarah po menuhu dia. Kani di ketua kano po nga papajalan na tugas piuhupan. Iya di dagari aramay kapiyo. Kaila ko nunusuang ginawon dat ini isawo itando. Aparo isi magonsok nga isuang pag ginaw siyo nga aramay nadadid ila sawah ko nga muhup doho ka. Iya di masuang ginaw di lodi. Sakirad iku sayot o basa magonsok kaila kay kongonduan nunusuang ginaw di siyo. Ginawa na pa siyo nga isiyo nga langadon inapay aparo na magonsok nga isaw daw. Jadi miagal lo po sakirad iya tandu iya at aparo daw magonsok haro ginawa nu langadon kod inapay sawan nga muhup dia haro timpu da sumolih dia da magonsok. Poingkan kadad sakirad inapay aparo da magonsok nga ikusay nga suang ginawa na po siyo nga moboros kasarid sanong aramay nadadid muhup dala sawa ko ka. Kadam mamarayo no tok aparo no lodo sawa mo gonsok kadam mamarayo no. Kon ka irarayo pakyanon di lodi nga ilongon numuhup dilo. Iri bada ka piyari bo. Jadi mimpun no kaswabo no bay no sa piuhup to ko. Sakirad aparo ikaruhang no nga ngoyon kopi ano gya subuan ay miyampay dat iya nga may uhup-uhup may angil-angil. Kopi muhupot mugon sa kidi nga hino ko pod hiri sa makisyo. May pangambit-ngambit may pangambit-ngambit siya nga iri po nga ay panakabagal no ri iri nandahit ay iso akalangadan dat isuanggot pikaruhangan. Ano ilanam nuno kambitan na nga mikaruhang po sangka kambitan bagi Oke, jadi kadana dati may iwala ilat panulong ka ketua kemun po nga ketua penulong miuhup no bagyalo mo tapat kapiyo. Kono ka magonsok iti kamundot ya mangurus sa tanak kadi ketua kelas di M2 bujang humati sil batok kom kini nga karati mantad di siyo. Jadi ilat ang tanganak nuno na po bo nga
ila na kamoyan dat katua ang panulong piuhupan. Okay. Ina pa isusunod dat insanan na patua-tua dahiti kinenan tinga bebas. Bebas nud akan nun. Kakitanan na pa di nga pinoboros sa kinarahingan kumadi kusay. Okay? Kumadi Adam. Sera na po nakaboras kinarahingan kumadi Adam nga kawonsay nagihawa hingga dat mantad ka anak kita Adam bit miagal daw podo podo po na di siyo ngayon na di anu ti kagang wonsaya da sangulo na tando ti kagang okay? Igibang ka iwanan nga kakagiyahom igalibang ka intabon na pakagiyati ti kagang igalibang nga akuri atiso intabon ko naman ako ikintab kinakapalulunok muntak na kayo hikaintabo may na ko intabo nga akaraw nagiman man intabo akarahan suho ni sa umong intab may da intabo la ti kagang kumpira tumano da po bara sa tangolon nga akurang atiso iri na di kakuan dat ay kakagay tando ako nakakakawa mimangot tando dawinan say nga ay iti po nang igalibang nga pinanandasan dat hiti pinaganuan da kadyan da tangolon nga naboros sa igalibang ka iwanan naboros ka iswanggot ayat ka podam siyam siyo kadua na podam miso dadamot ako da pisid olong pagano na di kinarahingan dat iso mantadit tikagang mantadaw numandi sompono do daging ay naboros sa galibang kawanan nga pasti mantada tikagang nga inapohit doho do kaduyaan dat memang igalibang nga iti na po kagarasan ni ti kusayom tando nga agaras sabagati kusay ko tando mo miagalitit longon dati wanan kuti dia tinga igalibang o kita dako wanan no po nga agaras ko mantad do galibang tu wanan no ko giya nga sekira na pod kidalo ko di kidalo dusun sekira na pakidalo ko nga iti galibangot akuat kay tiwanan papakita dat ino pa'y kamampuan di tinandati nga sekira akuat tawanan kagalibang nga duya nagya galibang pinaganuan tu sangkuro kakuat bagi iti napotong akusay pia asalaw ko piyo koro pia kaulun agayo kapit sangulo na tando nga ay kaulitot ay kalaot kagarason nga intangan napakagya kapit iti tinanda tumanod dat kadyan dat science la nga miagalo ginayo miagal kay iti linsam iti mato panangigalibang pa nga ako korod akuri nga kita ko piyo ituluang tadong nga ilan po panangigalibang nga ako korod takuri itilongon nga itinupawanan nga painggagaya takuri nga ay atutunan ko piyo ay kododo imo ti dindot wanan gi asarok kumaraja ka nga pintatasan mo ngiwali lo nga ay kasalamat kadi mo gali mo muna di takoy lo pintatasan mo ngiwal nga ay kasalamat ka ino pa dihit iboros dat kada pangakan nila tuwailo nga pinalambus antakan dit pasangulunan pay Adam ikusay kamoyan na pa di tampinay nga
Inapohit panghupi Adam itandu nga isay minoboros, isay pinopoylo, dot kada kau ongay pangakanilo ka. Inapodi pinopoylo nga ikusay, isawa daw, i Adam. Tu isyogyahot numan pasunuday, boleh kau makan bebas nga ilo napot pagaduhanom kada nangay pangakan ka. Jadi inapodi hitandu nga kinaranghan napodi siyo nga isaw daw. Do inapoy tuwawa nga milangay akanon nga inapodi hit it buah pengetahuan baik dan jahat nga kada. Sayra napodi dot ay nakataguang itandu idirogon harohot isoot tayangan animasi kartun dot no kita kuray titi penciptaan kagya dirogon minaniri kom insanan no po nga ada ko milad akanon ka kadidit tandu okon ko yodi akan ngay idahay suway kay lohodi ka kagya dirogon no minangusa isay somboros kinorohingan kaddi tandu tu iya digya boras isaw daw kinorohingan ka kinorohingan tay somboros okon kay Adam kakagadit i irogon dot manumpalid kinorohingan kadisay kadi Adam kadi Adam kakadirogon no minangudot nga ay say mo ti hilak kitabi ti it numanod wan sayo dot iyo di kanti kantakan ka ay tamod-tamodon kayo mo ti di adamin dot madais yod ay okon ko isiyo no mangakan madais yod may kauhup po mangakan tamod-tamodon mo ti di siyo di ano ka hiri na did kayumbayat to mo do pa kagadi hitondo ka dumini pangakan. Sayra no pa nakapangakan ni Adam ay itandu nigitan dot minadhirid saw daw i Adam nga paingkuro akanon kulo kamo kasyo iyo kayo na po mangakan ko kamo sakira na pod iyati dahi Adam akanon ido ko kamo intangan no po dati ot kebarangkalian kecenderungan kahuboyoon di Adam nga tatap mangakan siyo nakuro ginumugumo di suang talun idupot tet minintalang nintarusan det na kita siyo ay so no po sangulun pia imiagal daw sakirot iyati nga so sangulun na siyo mangakan ka kamo tok irni kamo yon dat ay nurid di cinta di hujung nyawa iya nga matay iho nga matay ka ogira ti sinta di siyo kamo ogirot diri nga gumuli to kolot tulo da panambarasan dati isay pagulonon no ka awayaan no mo ti dati lo dating pubay no sayra dot ikantakan dot ay iso o keluarga iyati isa contoh lah kapagalan o gumuit kapagalan nga isa uman dati imbulayay hari Sabat nga magangat nogi sawan umimpanaw kasyo bayno nod harumasa suanggot saminggu
bahenonna dahar masah dati kah hari Sabat mimpanau. Saya paguluanan no, mamanaw ka kamo. Mamanaw ko nga hari Sabat, may sambayang. Ka mamanaw nga, tapotid bahenonna hara masaku ka. Karuhang no, panulong no. Subuh-subum iya nga siongoy di kayonon. Wah, jadi may kakamo. Intangan to kono pula kantakan sa ulo na kusay, iadam antakan idi nga mimangga ipisimpangan no kapay siya, mangakan kaamo. Pakinongohan no boras at ay PE no kamo. Pakinongohan no boras si sawa no kamo. Tu ino po hit pagangatan siya nga, duya yadit sonong ibo. Odit nakapangakan no kunohom ay say nunununo ka. Taka na panaylanam ako kurohot ay nuridi purintod di adam mo antakan nilo nga yang pasti minangakan ni siya. Nailanam nunuhot kakuaan di siya. Aupus patay siya dit saudaw. Itinupagya aupus iti nga haro duo bo. Komon ko duo. Iso na pa nga aupus ko iri no kakuaan dat iya nga rinumundun. Iti aupus nga iya di sumono bo mantad ko ay lanoy nakasala isyo nga aupus ko siyo iya nga rumundun. Jadi sayra no pod ay kito to kay kantakan megaldi nga iti na pod tupus sa sumono nga kadang-kadang ket milay borasan iya di basug-basug iba. Iya di basug-basug sumono nga iri no gyahit. Ay milang kulumpay kuro mau boras idi mantad ka opus ka siya iya nga rundun kono po. Iya di ba di hot kakitanan di adamilo bo. No haro ko mo yan dat ponting diri Osaraw ko hit nugyahit isa o kinenan numandat pangganas Pakistan karidi. Ditawan uli pangganas. Tumulod da di kapal tarabang monom pipitong kusay. Monom pipitong kusay moy aid da mogidu. Hingga di tongondo. Tongki aday ngay na po hisawo itanganak. Jadi iadamilo nga susay dati ko mo yon sa kirod ay siyo mangakan nga kumoyon to koy pontingkan diri sandiri. Mangakan nga ay nakangamis siya minangakan ka. Nga ino po mangimbulay to kano po kapurimanan di adam mo antakan nilo. Nga apurimanan to kay timpubay no. Miyaga linoretan ko dito no hari Sabat. Angatan ko nagidisawan no may hilo mimpanaw hilo. Hari Sabat. May kakamo. Mongay na pati makiampo ni. Kaubasan na iri ni alasan dati. Ako na pa kayo nga alam pun kitab Tuhan juga ba yang kedua. Nga iya lo kantakan di adamilo. Angatan to ko di panulong dati mamanaw hari Sabat. Moy kakamo. Mongoy asaru to koy mongoy. Kamono pa nga adam ngay to kono pati. Angatan to ko di karuhang ket lumanggar hari Sabat, lumanggar to koy angatan to ko siyod sumapahukom ba kinorohingan sapon ni dati tumanud to koy. Nga tepet kapim ay isay dagya
priority dati. Isay pagulunan dati. Nu tadi kinarahingan kumadi Adam. Isuang Kejadian 3 ayat 17. Beras sa kinarahingan kumadi tulun idi, mantad ko iya na pangamino kinangaw di boros si sawanu, minangakan ko di tua idi, inuman ko paboros sa kumadia, dat kada angay pangakan, mantad idi, kausung nalatana kumadia, miampay dat oinggorit ko iya na pangamugihumbot, ay kakanakanan nu, sa ninaro no pempasi. Palad. Sayra na po din, nawayaan na tiyo di nga. Imbulay na gidadi ginawod. Aya, kada ako da tano didi. Kada ako da tano da boros sila sawa ko di ka. Inakabulungkutan nga o sili montok dia, ilot sang insuni-suni nga o silita kanan no. Miyampayad pamilasuan, yan po nga maghihumbo ka kanakanon, gisombo kaguli kakagud o silitana. Tu mantadad hiri pinaganuan no, iyan po na nga kaguli kago. Haradi isa o paguhatan. Kangam kak ayit itinopo sang ulo na ayit sawat tando nga kumaraja. Kangam ka. Ngayon na pumatidi intangay lat ay kabordosaan iti tulun nga kangami nakuro. Ay dagiad akon ko yo. Ay dagiad akon kay tando o pinapadusa kan. Papasala na di mantad ko itando at pinapadusa ham. Kangami gad muho pa kumaraja bo. Akon ni ka di ka mo nila bo. Dadamot ako pa yung pasi nga kumaraja ta kanang pati ilo na sa umur hidup mo. Nakura to kumaraja iti sangulo na iti sawo iti tando. Tu isya nga muho pitit ay pagigihuman na isuang keluarga. Kada na dati ngayo insa ko ilat kongonduan at ina nagyat ti tongondo pinapodusat tit kusay. Iya di nga mesti kumaraja ka. Danda. Kada dati nga boros sa danda ilo. Pagindalanan no baka pasyan nila tempo bay na mo. Man no pa kinarahingan da hiti, karahian da kinarahingan nga isuang nakapasyan dati inapohi priority dati kautamaan dati nga kinarahingan. Okon ko iya, okon ko'y sawanu, okon ko'y keluarga, okon ko'y tanganak nga kinarahingan. Manu kinarahingan dat isiyo hi pagulunan dati, isiyo hi bontugan dati, isiyo hanuno na po nga manu kinarahingan dat ino pa'y kautamaan dati nga iyaw. Nakura to di. Muna ki pangkat-pangkat ng kuisiyo. Orahian siya minta puji. Tay ka pa yung kuro. Akon ko miya galid di. Ay lanto ko dot ay kakuaan no po nga isiyo no hikano mo magampi dati. Isiyo no hikano mo magampi iti tulun. Nuno no po hit indalanon dati kahaharan dati tay ko buru-buruan dati nga sa kira na pod man dati paguluan o kinarahingan nga gampian ta ko na siya. Iri ka kuaan di. Ako ni ko makiroroyo ni siya. Sa kira miyagal dati sebagai mulohing. Ay amu ta ko na ditanak Taliban isuang dot perancangan daw. Kamuyan ko na pati nga miyagal ko borosan ko lah miyagal iti. Memulih ka dadid motosikal ay ganganak. Yo ko hikamulakan.
momoli ka motosikal nga umbay manudok ka di taang sanang umbalay pagid nunu na pamano, nunu na pahit buru-buruan no nga amo no nataliban ni molahing nud papaylo. Haro-horan sangan ko tiapad momoli ako moto ti ka. Paylo no napakasari siya di nga miyagalid dit inunu na pahit buruan no paylo no siya nga kapuriman ni siya miyagalid dit it asamok menghargai ka siya, mamagatang ka siya sebagai molahing. Pasundudan don momoli ako moto kanu gi. Tok silap sikit, silap banyak, ay satusin pa sa liwanan no. Natusin ang ngay pomoli kadi boliaw di ngay pomoli ka nakuro. Tu kapurimanan no pa siya nga iya sebagai tanak osomok miyagali di mamagatang ko di siya. Okay? Manansawa ko, papaylo ka di mo, manansawa ko diti ka. Pero di hot kaporluan no kamati ki. Nah ka. Jadi ipanumbayaan dati dat nakuro tu patut tet priority kautamaan na po dati nga kinorohingan. Lebih kurang ka iya di kakikitanah di. Pautamaon na po dati kinorohingan. Tu isi yun ay kano mumogampi dati, mumogampi karuang keluarga dati. Haro kemampuan da kinorohingan dat popondar itit keposian dati, pagindalanan dati, keluarga dati. Iri nakakuan dat pagulunan taka kinorohingan. Ilo kongonduan sekira na pod it sumandak do kayo, tanak do ko sumandak. Asamok na kumada kayo, ipianda hit pangilumis-lumis nga anuan nga do kayo. Oh nahi no di skin care tanak. Anuan tu arapat ga. To kumumbalan mumbalan do mamulitik ilo tanganak do kayo. Nga osan nangi biyari bo. O ni ke arata tujuan ki osan nangi. Jadi iso no pakaguhit ay kalimpupusan, iso no pakaguhot imbulayan datid isuang panambarasan di tika suabon bayno nga manto kono paindalano i prinsip pot sekiranya pod ipagangatan ipakianuan okon ko kapian to ko kinoro ay dong kinorohingan nga kada to kono pakinongoho. Haro pakianuan di karuhang no kapian to kot dong minamangun kada no kakito to kono kapagalan muntok di Adam ihawa. Ilo nohot iso kapagalan dat aku kuro nang ku katutukon sira dat muy to ko hompit muy to ko berkompromi di kopolidon. Miagal no di Adam. Buli jadi mentad ko lisih di siya kuma di saudaw. Pono kihali deminay pangakan. Okay? Iya tidak timpu bayno nga iya di bo. Sekiranya ipagangatan di karuhang ay lano pa insala kada na wawongon na may tanud. Awawongo ta kumo timiagal di Adam. Paingkanay kadaw lokongon duan harapagangatan di sawo. Kapiyon tokot ay korohian da kinorohingan ay lan na dati kasala kada to kono wawongon kadaw. Ilo tanganak nga no ni kuwasa kadaw. Oy tanganak panudo na do ko molahing do kayo isuang do kinorohingan di dalam Tuhan. Tu iya dinari haruslah demikian. Dadamot tet ino pay pagangatan penuhuan nga kapiyon tokot ralan do kinorohingan tanudo dati nga kaduhung kad suma po kinorohingan it penuhuan no nuan tokod kuasa det
menolak. Bah, jadi main na dati paguluhan na kinurahingan. Tu isiya na hit, paingigit isiya di keluarga dati, kano isiya manghak, mangigit, igitan to katilom, pahilon nga milo. Milo kinurahingan da iya diyan gi. Milo ngai na po. Iri na kakuaan dat manu da isiya na hit, paguluhan dati tu isiya na bagya manghak, mangigit, memimpin itit keluarga am kapasian dati. Ay, wah, korikot ti zaman ambay no. Kon sikaw dat kinapagyampayan dati om iya di pahitian to kan dati pelajaran dat kasuabon bay no. Nga mantad ko right dat iti keluarga. O kon iko insanan to kati nga ay asimbayan dat pikaruhangan. Asimbayan na keluarga. Harohit isisa piya hahugama nga amu ikapingamot kapurimanan misuay pundet kapiagal katumbayaan hirih nundod itinopot keluarga dati nga megalidit harohot kagaton dot popoguluk kinorohingan nga sontob di kagaton dati di isuang dot pikaruhangan isuang na keluarga umbalay to kunod poporikot kumakinorohingan poposunod ting kurohot ay kapurimanan dati moy dot haron na poralan na kinorohinganid di. Haron na poralan di siya. Oing gorit to kunod ay piro-piro linaid nga kada to kuno kapasaid. Poposunod kumakinorohingan tu haron na poralan di. Manu hisiyo dat isiyo no hipagulunan dati tu haroralan di siya alumis sa montok dati da insanan. Yesus nasombiho. Kano misis ato kad isuang kat sambayang pangalimpupus. Kinarahingan isong kerajaan sorga kon si kaudat kasuabon diti nakaimpupus kagoy hetit kay sisan da sumbayang kasuabon. Ikalansanan dat nununa pa nagulampatan dahay nga popagirot pakago katumbayaan dahay kumakinarahingan popagulo pakago yahay kumakinarahingan tu isyon kanu dat manimban mangigit mga hakitit ralan kapasian dahay iti kinaruhangan iti keluarga dahay. Hara timpu-timpu dahay dat ay popoymagon do korohyan dahay sendiri, korohyan dat karuhang tanganak dahay, gisambot otalikudan dahay kinarahingan. Nga kasuabon na bay no, insan pod ay pakiampunan dahay kabuboyohon dahay tiyadi, anuan niya kasiwatan dat popombangan, manimban dit kabuboyohon dahay amu papagulo diad isuang na kapasyan dahay. Kung sikaw Tuhan mantadat ay insana ni nimbulayan dahay kasabon bay no. Ang paingkan nagi kadawi kaboboroson inakalambus dahay mantad ko boros kumin ngay sakiro kasinduol at isang tiso na pakiampunan dahay sebagai kalamukan dahay isuanggot kaboros-boroson. Kung sikaw tumiyampay kadahad isuanggot pagindalanan ng kapasyan bay no berkatan yahay gisam makasuaban-suab nga kapag iruba kagoy hay. Tinasambayang dahi isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw kumad napagyampayan dati kapiruba ta kakagud kasuaban na suab. Inako po. Pasulot ako dinangaan ka. Puro ginaw pomusara. Nakato haro isondiho no gitambalo Yesus kasasari korongo moduli
ay suko iray sinunong kadako to Jesus no sondiho Sondiho